Guys, good morning guys. Kagabi naglinog, kaganinang kadlawon linog. Sige linog-linog. Unya daghanang napanik, daghang nataranta, napay bomba karon ang atong Region 10 naka full alert status na. Kay matod pa sa kapulisan kinahanglan tang magbantay. So gikinahanglan kuno nato guys nga mag-amping ta kuno nay tinuod gyud angay gitang mag-amping. Pero dapat kung doon naman tayo kahadlukan aning kalibutan, ang atong angay kahadlukan kanang makabuhat ta og sala. Kay kini manggong atong mga sala nga gipangbuhat guys, ato ning tulubagon ngadto kay tasan. Kining mga kalamidad di magid nato mapugan. So importante ampo lang gyud ta kanunay, tabangan nato ang atong mga evangelizer nga unta ang tanan mobalik ngadto sa labawong makagagahom. Ayaw kahadlok, maunsa ta nining kalibutan. Total gipapuyo raman ta og bakasyonista rata ni ining kalibutana. Salamat guys. Amping kanunay, ayaw pagpanik, ayaw kataranta. Importante ang Ginoo atong sundon. Salamat.